bos cloche aimé vidéo bi tamit wax ma sa xalaat si commentaire yi partage ko tamit ngir ñeneen ñi mën say jot. Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasul kata moso mofu makwe ala dina jamano nu retma bo jeg kamlam jirom fukki at xanta dika may lool ndayit xanta dika neew lool talayno ya mbake tadikkum na mayka fu tadikkum na neew kaye tala bunbad na jamano fananga xana terake mayo lool ndaxan ndigila mo mir ndabude to na jamano fanni indefna a terake mayo yal xam-xam ke mayayo ndalay ndigil torog rek a tax te jafe ñatu te dakulaya dina bun mbadna na jamono fananga ba faxan xana palasa liggéey rake mayo lool ndayit xano jegamo mir o ɗetanga na jamano fanene i ndefna we mayit ina halal de continue u njega we ñak ina yo a continue moƴa ñako te dakula bun mbadna na jamano fananga xan rewe mayo lool ndax xana tolaxa jafeñ lool ga ay ne rewe mayitna na jamano fanene i ndefna nda puro ga ato kiina doloxo mbiñ ba jeg maxataan ka jafeñ na yuuk ta dakula bun mbadna na jamano fananga kat ta dik kene xan ta jafeñelo ga lool o ndeɓonga moƴna o maagum o ɓiyonga moƴna a ba'um farendo moƴu fagun faak kene xanta jafeñelo ga lool ala bun mbadna na jamano fananga o ɗetanga meta refna pour o ga a to ndeɓonga moƴna o maagum wala o ɓiyonga moƴna a ba'um wala rendo moƴ fagun faak a jafeñatay lool lool koy ta tegtelay maak weta mofit ina ya ngalaway bu boba ban mbaɗoxo xerem muk ta jego xa layna kam mbolona ya mbake i nga kirang muk njam wayo xerem ta layna ba ñofantilu de ndax anday ke refna jaamu xerem fatwa xerem de te refu o reefo kiin to o xanga ke roga digalta refeta ke roga fañta xajeran o xang na kat donte ka ta simel mbake képp xu reefuna fatta wóor nga waxey fatwa xerem